ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ituze 250, reka nguhe ikaze muri wa mwanya waho turebera hamwe ibicaracara cyangwa se amakuru agezweho uri kumwe nanjye Queen of Trends. Reka rero dukomeze turebere hamwe amakuru agezweho aho bavuga ko ngo mu Burundi hagiye kubera inama yo kwiga kwishyirwa mu bikorwa by'amasezerano amaze imyaka 10 hagati ya Kongo ndetse na M23. Ni inkuru rero dusanga kuri Rwanda Tribune. Inkuru yacu irakomeza ikagira iti inama yo gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinyiwe Addis Abeba muri Ethiopia mu mwaka wa 2013 yasinywe hagati y'umutwe w'inyeshyamba za M23 na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igiye kuba ku nshuro yayo ya 11. Ni inama rero izaba igaruka kuri ayo masezerano bareba ese mu by'ukuri ageze hehe yubahirizwa, cyangwa se ni iki gituma adindira kuva muri uriya mwaka kugera muri uyu mwaka turimo uyu munsi. Ibaze nawe amasezerano yasinywe mu mwaka wa 2013 ni ibintu umuntu wese yakwibazaho. Ese igihe byahereye kugeza uyu munsi umuntu yakwibaza ati se kubera iki abantu bakirwana ayo masezerano basinya buri munsi, ni ukubera iki? Ibyo byose rero bizaganirirwa muri iyi nama izabera rero mu Burundi. Dukomeze twumve iyi nkuru ukuntu iki bivugaho. Reka twumve iki iyi nkuru ikomeze ibivugaho ngo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres niwe uzayobora iyo nama izabera mu Bujumbura. Ubwo ngubwo ni mu gihugu cy'abaturanyi bacu hariya mu Burundi. Ngo ni kuri uyu wa 5 Gicurasi umwaka wa 2023, bivuze ngo ni ku munsi w'ejo iyo nama izatangira kubera hariya mu Burundi. Ngiyi nama rero yateguwe mu rwego rwo kugenzura ibikorwa byo mu karere k'ibiyaga bigari bigamije kugarura amahoro, umutekano n'ubutwererane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no mu karere muri rusange. Muri iyo nama hazasuzumwa kandi ikibazo cy'iterambere n'imbogamizi zabayeho mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinyiwe muri Addis Abeba mu myaka 10 ishize hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23. Ni ukuvuga ngo ni kimwe mu bizaba bigarukwaho mu bizakorwa muri iyo nama cyangwa se mu bizaganirwaho muri iyo nama. N'iki kibazo kizongera kigarukemo bakiganireho. Ngizanibanda kandi ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Rwanda na Nairobi ajyanye no gusubiza mu buzima busanzwe iyi nyeshyamba za M23 hamwe na gahunda yo gukuraho ubushyamirane buri mu mubano w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero Antonio Guterres kandi azaganira n'abayobozi bose b'akarere ndetse akaba agomba kugirana ibiganiro byihariye na Perezida William Ruto wa Kenya, ugomba kwitabira iyo nama izibanda ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nama kandi ibaye mu gihe abayobozi ba Kongo bashinja bagenzi babo mu gihugu gituranye cy'u Rwanda kuba barangije amasezerano ya Addis Abeba ndetse kandi n'ubwumvikane bwa Nairobi na Rwanda, ngo bihishe inyuma y'umutwe w'inyeshyamba za M23 ngo bagahungabanya umutekano wa Kongo. Hanyuma rero uhagarariye Gabo muri Loni Michel Savel-Bianga we rero yabigarutseho ku itariki ya 12 Werurwe umwaka wa 2023. Yabivuzeho avuga ko ngo hashize imyaka 10 hashyizwe umukono ku masezerano y'ibikorwa bya Addis Abeba ndetse ko ngo ayo masezerano agikomeza, kandi yongeraho ko kuyobora ibikorwa byo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisaba ubwitange bw'akarere kose muri rusange. Bivuze ko rero mu by'ukuri nanone muri iyi nama izaba guhera ku munsi w'ejo, mu by'ukuri ni inama izongera ikagaruka ku kibazo cya Kongo na M23 ndetse n'ikibazo iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze iminsi kirega u Rwanda. Bizaba bigarukwaho ejo rero mu nama. Nanone tuzaba tuhababereye ibizavamo byose tuzabibabwira.
Naho rero mu gihe twari turimo tureba iyi nama iteganyijwe ku munsi w'ejo mu gihugu cy'u Burundi izaba igamije guhuza ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, ku rundi ruhande William Ruto ubwo ni perezida wa Kenya we rero ngo arasaba ko hakurwaho imipaka kugira ngo hashimangirwe ubumwe bwa East African Community cyangwa se ubumwe bw'ibihugu bibarizwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ni inkuru rero nanone dusanga kuri Rwanda Tribune. Hanyuma rero ni inkuru ikomeza igira iti perezida wa Kenya William Ruto yahamagariye ibihugu bigize umuryango wa Afurika w'Iburasirazuba n'ubuyobozi bwa guverinoma ishinzwe iterambere ubwo ngubwo ni IGAD kuraho inzitizi zibangamira urujya n'uruza rw'abantu, serivisi n'ibicuruzwa hagamijwe gushimangira ubufatanye bw'akarere bukenewe mu iterambere rirambye. Ngo uyu muyobozi kubwe yumva ibihugu by'akarere byabifata nk'inshingano zabyo gukuraho inzitizi z'umupaka zibangamira iterambere, yamagana rero inzitizi zose zibangamira urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa, zibangamira urujya n'uruza rw'abantu, ibicuruzwa ndetse na serivisi. Ibi kandi umukuru w'igihugu cya Kenya yabitangaje kuri uyu wa 2 Gicurasi mu rwego rwo gutangaza raporo ivuga uko abimukira muri Afurika y'Iburasirazuba n'ihembe rya Afurika. Iyi raporo kandi itanga ibitekerezo bya politike yo gukemura ibibazo byo guteza imbere urwego rw'imigenderanire y'ubufatanye bw'akarere, harimo kwimuka kw'abakozi ndetse no guteza imbere ubufatanye hagati y'ubukungu bw'akarere ndetse no mu nyungu rusange. William Ruto kandi yanenze abanyapolitike bafite imyumvire ishaje ishobora gutera amakimbirane, ahubwo avuga ko bagomba gufata iya mbere bakubaka ikiraro cy'ubucuti ibihugu byose bigenderaho. Yakomeje kandi agira ati ntidukwiye kwiringira imipaka yashyizweho n'abakoloni cyangwa ibyavuye mu nama yabereye i Berlin mu Budage yagabanyije umugabane wacu, ahubwo twebwe tugomba gukuraho izo nzitizi zashyizweho bafite ibyo bagamije. Twebwe tugomba kandi kubaka ikiraro cy'ubucuti mu karere kacu. Perezida rero wa Kenya yahamagariye kandi abafata ibyemezo bireba aka karere gukoresha isesengura rya raporo n'ibyifuzo by'akarere kugira ngo bamenye ibiteganywa kubakorerwa n'ibiteganyijwe gushyirwa mu bikorwa mu rwego rwo gufatira hamwe ingamba zizazamura akarere kabo. Raporo kandi yakozwe na East African Community, IGAD na IOM n'isesengura rya mbere ryuzuye ryerekana ibipimo ngenderwaho by'ubufatanye bw'akarere bikubiyemo imigendekere y'abimukira, ubucuruzi n'imigendekere yabwo, ingendo z'abakozi, ubuzima bwambukiranya imipaka, imihindagurikire y'ikirere n'imigendekere y'abantu, gusubiza abantu mu buzima busanzwe, uburinganire, gucunga imipaka ihuriweho, gukwirakwiza amakuru ku isi yose ndetse n'ibindi. Isesengura rireba ibihugu 12 byo mu burasirazuba no mu ihembe rya Afurika: Uburundi, Djibouti, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ethiopia, Eritrea, Kenya, u Rwanda, Somalia, Sudani y'Amajyepfo, Sudani, Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania ndetse na Uganda. Reka mwifurize gukomeza kugubwa neza, dukomeza no gukomeza abanyarwanda babuze ababo mu biza rwose. Reka tubakomeze tubabwire tuti mukomere kandi mwihangane.